Abingelela igama lami nguNolaza kaShomele Mthimkhulu esigodini saseMantuzeleni ngisebenzela ngaphasi kwe-SP Media TV. Nazi izindaba esimthathele zona esukwini namhlanje ekhasini lethu le-SP Media TV. Sithola ukuthi omunye wabo DJ bethu ebesimthanda kakhulu eSouth Africa esimbiza ngo-DJ Citi lyts usevele wasishiya utholakale edutshulwe amanxeba awu-80 and okusolakala ukuthi engathi bembamba inkunzi. Kanti ke uDJ wethu somkhumbula ngamagalelo amakhulu awadlalele lapho becula khona nge-MT waphinde wacula khona neSjava ingoma ayibethi ivura. So silahlekelwe kakhulu South Africa, siyacela ukuthi umndeni wakhe ulale ngenxeba sithi tu. Bakwethu masidlulela phambili la sithola ukuthi uDr Khelezi uprofessor wethu uthi uyalontsha eJohannesburg une-branch yakhe ayilontshayo ke ngesonto ngomhla ka-20 February 2022. Door open isikhathi kube ku-7 AM ekuseni, ivenue iLuts Gate 2 eHarrison Street okanye Johannesburg. For more information 078 449 5619 okanye 084 828 7003 okanye 068 557 7571. Kanti ke kuzobe khona nama-gospel artist azobe khona laphana. Sithola ukuthi uzobe khona uMesuli Mbukazi kanye noFikile Mlomo, Dr Khelezi inyanga yodumo Mzo. Yabo kwethu la sisekhona nje sithola ukuthi kune-first annual Shikisha Music Festival ngomgqibelo ngomhla ka-2 April 2022 lapho esizothola khona ukuthi kuzobe khona uBig Zulu, kuzobe khona i-TNS, uSky Wonder no-DJ Flow, Slender, that Dancing, that DJ, but DJ Fair, KSO, Colors of the Sound and many more. Umsunguli wohlelo kuba kwethu bathi ukhaya dladla owaziwa ngelika-GC. Umcimbi uzobe use-Coastal Lounge, amasango bathi avula ngo-12 o'clock. Kanti ke uma uyi-general ungena ngo-100 kanti uma uyi-VIP bathi ungena ngo-250. Bathi ikhula box iyatholakala before 5 PM. Kanti amathikithi bathi atholakala eCombi Ticket, uyalithola eShoprite, uyalithola naseShakers. SABC 1 Mzansi for sure. Bathi ke bakwethu kuzalo masibukele uzalo njalo kusukela ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu kuno season 8 ozayo ozobushisa phe bathi uzalo blood is forever. So bakwethu cela ukuthi nibukele SABC 1 njalo kune competition ezobe ikhona njalo makuphela uzalo kunemibuzo ebuzwayo othi uma uyiphendulile wathola ukuthi uyithole right kube khona ihemba yakho oyitholayo uzibusise ube moja.